kuruta Yohana, ni mkubwa kuliko Yohana, kandi ngo Yohana, tena Yohana araruta abahanuzi bose, ni mkubwa zaidi ya manabii wote, kandi ngo mpamvu abaruta bose, na tena sababu ni mpamvu aruta abandi bahanuzi, sababu ni mkubwa kuliko wote. Yesu ashimwe. Amen. Ngo nuko yafashe Yesu mu gatuza, niko kwa alichukua Yesu katika kifua no mu bitugu, hata mabegani, ngo amwibiza muri Yorodani. Itoa saa 9. Umuntu idenari, kila mtu malipo kulingana na vile wame. Yesu ashimwe. Amen. Ngo ageze kuba saa 10 Agerane kugira shimiye Imana kuba twisanze hano. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tumejipata hapa. Twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Tunafurahi kuwa nanyi siku ya leo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twishimiye kubana namwe muri iki gitondo. Tunashukuru kuwa nanyi asubuhi ya leo. Impamvu turi hano nuko twabakumbuye. Sababu tuko hapa ni kwa sababu tumekuwa shauku yenu. Twarabakumbuye, tumekuwa na shauku yenu. Biba ngombwa ko duhaguruka, ikatulazimu tuje, turaza kugira ngo tubabone, tukaja ili tuweze kuwaona, tubane namwe, tuwe pamoja nanyi, tubabone, tuwaone tena, twishimane namwe, tufurahi pamoja nanyi, kandi tubumve, na tena tuwasikize. Ubundi kandi ndetse tubashe no kwiga, mara tena hata tujifunze. Habe nubwo tutari kugira icyo tuvuga, wenda mutari kuduha nakanya ngo tuhaguruke tuvuge cyangwa dusome ijambo, hata kama mjengetupa muda wa kuzungumza ama hata kusoma neno, icy'ingenzi kuri twe nuko twari kugera hano gusa tukababona. Kilicho cha maana kwetu ni kufika hapa tunaweza kuwaona kandi tukabumva, na tena tunawasikia. Yesu ashimwe. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo abana b'Imana ni beza. Mwimbaji alisema wana wa Mungu ni wazuri. Iyo bahuye ni beza, wakipatana ni wazuri, iyo basenga ni beza, wakiomba na uzuri, n'ibindi gutyo na mengine hivyo. Ubwo rero kubabona gusa birahagije. Kwa hivyo kuwaona tu, Yesu ashimwe. Amen. Ubwo abana b'Imana ari beza, kwa kuwa wana wa Mungu ni wazuri, kubana nabo gusa umuntu akababona birahagije. Kuwa nao ni kuangalia tu ni jambo. Niko bivuga kandi ngo nibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza no ku misozi. Ndivyo nasema hata rero tuzanywe n'inkuru nziza, kwa maana tuko hapa kwa sababu ya Injili. Si twe tunezerewe twenyine gusa, sio sisi tunafurahi peke yetu. Ni ukuvuga ko n'uyu musozi wabimenye, ni kumaanisha hata mlima huu umejua, hata umefurahia. Yesu ashimwe. Amen. Rero narimvuze ngo kuba turi hano nuko twabakumbuye. Kwa hivyo sababu yetu kuwa hapa ni sababu tumekuwa na shauku. Murabona ko twahagurukanye nyine niyonka mugani w'abarundi. Mnaona kwamba wameambatana na mwenzake pia. Uko twasize dukinze urugo, hivyo wameacha kama wamefunga nyumba. Buriya nyine kibari ikintu kitoroshe. Kwa hivyo ni jambo sio rahisi. Abantu iyo bahagurutse mu rugo bombi, watu wakisimama kwa nyumba wote, bakaza kugusura, wanakuja kukutembelea, ico gihe nyine bibari ngombwa ugomba kubiha agaciro. Wakati huo unapaswa kuipa dhamana. Yesu ashimwe. Amen. Nuko baba babakunda, ni kwa maana wanawapenda. Ndibuka abigishwa, Yesu yatumye abigishwa kugenda babwiriza. Nakumbuka Yesu aliwatuma mitume kwenda kuhubiri, ngo abahimbaraga n'ububasha ngo birukane indwara, bakize indwara, birukana abadayimoni, akawapa nguvu na uwezo wa kuponya magonjwa na kufukuza madimoni. Baragenda ngo bagezeyo, wakaenda, walipofika huko bakora nyine ibitangaza n'imirimo myiza, wakafanya kazi na miujiza. Bagarutse ngo baramubwira ngo twabonye umuntu wirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Waliporudi wakamwambia tumemwona mtu anafukuza madimoni kwa jina lako. Ngo turamubuza kuko tutari kumwe, tukamkataza kwa maana hatukuwa naye. Yesu ngo arababwira ngo utari umwanzi wanyu. Yesu akawaambia yeyote si adui yenu, abari mu ruhande rwanyu, huyo upande wenu. Yesu ashimwe. Amen. Rero nshatse kubabwira ko ubwo twabakumbuye kuko tubakunda. Kwa maana nimetaka kuambia duhaguruka tugera hano kuko tubakunda. Shauku yetu juu yenu ndio maana tuko hapa. Wakumbura uwadakunda, hauwezi kuwa na shauku juu ya yule upendi. Kandi wahaguruka ngo aje gusura uwadakunda, hata uwezi tembelea yule upendi. Ubundi kandi turabashimiye namwe. Mara tena tunawashukuru.
tubashimiye ko mwatwakiriye, tunashukuru kwa ukaribisho wenu, tubashimiye ko mwatwishimiye, tunafurahi kwa maana mmefurahia juu yetu. Bwari uburenganzira bwanyu kutatwakira, ilikuwa jukumu lenu kutotukaribisha. Ndibuka Yesu hano muri Bibiliya haravuga ngo Yesu yigeze agambirira kuja Yerusalemu. Yesu ashaifikiria kwenda Yerusalemu kandi ngo abishaka cyane, na tena alikuwa anataka sana. Yesu ashimwe. Amen. Ngo yohereza integuza ngo zimubanzirize zije kumuteguriza, akatuma watu wa kwenda kumtayarishia. Integuza ziragenda, wakaenda. Ngo zigezeyo, walipofika huko, Bibiliya hano zivuga ngo Abasamariya bima Yesu icumbi. Biblia inasema Wasamaria wakamuima makazi Yesu. Ubwo ni mu rwego rwo kubashimira ko mwatwakiriye, hivyo wanawashukuru bado kwa kuwakaribisha. Bwari uburenganzira bwanyu kutwakira cyangwa kutatwakira, ilikuwa haki yenu kutukaribisha ama kutotukaribisha. Kuko urumva na Yesu yagambiriye kuja Yerusalemu, kwa maana hata Yesu alifikiria kwenda Yerusalemu, kandi ngo abishishikaye cyane, abizirikanye, na tena alikuwa anaitaka sana, atuma n'integuza zije kumutegura, hata akatumwa kumwandalia. Ariko ngo zigezeyo ngo Abasamariya banga bima Yesu icumbi, lakini walipofika Wasamaria wakamuima Yesu makazi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ako kantu kazangacha akarongo, Abasamariya bima Yesu icumbi, Wasamaria wakamunyima makazi Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Ndatangaye, Bakristo banone njyewe barantangaje, ndatangaye, Bakristo banone njyewe barantangaje. Yesu ashimwe. Amen. Rero turabashimiye, kwa hivyo tunashukuru viongozi mwatwakiriye kuko mmetukaribisha kugira ngo tubane namwe, ili tuwe pamoja nanyi, kandi nta kindi cyatuzanye, hakuna sababu nyingine imetuleta. Twaje kubaramutsa, tumekuja kwa salimu, ntabwo twaje mwivuga butumwa rihambaye, hawajakuja kwa injilisti nyingine ya ajabu, ariko cyane intego yacu twaje kubaramutsa, lakini lengo ni kwa salimu. Twaje ngo turamukanye, tumekuja kusalimiana. Ntabwo twaje kubabwiriza, hatujakuja kwa hubiri, ntabwo twaje kubihanisha, hatujakuja kuambia mtubu, ariko twaje kubaramutsa, lakini tumekuja kwa salimu. Kandi bibaye ngombwa, ariko atsiwe mugambi twazanye, sio lengo lao, Imana ibishatse rero nabyo twabikora, lakini ikiwa mapenzi ya Mungu pia watalifanya. Biramutse bije kubwiriza, kwihanisha, nabyo byakorwa mu izina rya Yesu. Kuhubiri, kufanya watu watubu ndani ya jina la Yesu inawezekana. Yesu ashimwe. Amen. Ndibuka neza umwami Baraki, nakumbuka vyema mfalme Baraki yigeze abwira umuhanuzi w'Imana Balamu, ashaimwambia nabii wa Mungu Balamu, aramubwira ngo hari ubwoko bwanzengereje, akamwambia kunayo taifa ambayo imenisumbua, uduteye ubwoba, ambayo imetuogopesha, basibanganyije ibihugu, imefutisha mataifa, none natwe bwagezeho. Kwa hivyo nasi wamefika hapa, kandi nzi kuko icyo ubwiye Imana, na tena najua kwamba lile unaambia Mungu uzayumvika gikora, inasikia na inatenda. Yesu ashimwe. Amen. None ndakwinginze, kwa hivyo nakusi, ngo ngende mvumira abo bantu, nenda ukawalaani watu hao. Umuhanuzi w'Imana Balamu, nabii wa Mungu Balamu, ngo aragenda, ariko bavuga ko yari yahawe n'ibiguzi, akaenda, hata inasemekana kwamba alikuwa amepewa malipo. Ngo aragenda arahagarara ashatse kubuvuma, akaenda akasimama tayari kumlaani, ariko ngo abitegeye, lakini alipowatazama n'ubwoko bw'Imana, ubwo ni taifa la Mungu hilo, yaragiye kuvuma, alikuwa anaenda kulaani ndani ya Israeli. Ariko agiye kugenda yaramubwiye ngo ndagiye, reka ngende, akamwambia ninaenda, ariko icyo Imana izashira mu kanwa kanjye, lakini kile Mungu ataniweka kinywani mwangu. Yesu ashimwe cyane.
ngo icyo nicyo nzakora, hilo ndilo nitafanya, kandi nicyo nzavuga, na tena ndilo nitasema. ubwo rero natwe Hivyo nasi icyo Imana iri bushire mu kanwa kacu, kile Mungu ataweka kinywani mwetu nicyo dukora, ndicho tutafanya. ngo akavuga ngo ndabureba, ati se urareba ngo ndabureba, Akasema natazama. Unatazama nini? Natazama tu. ati ndabubona, Natazama naona. ati bameze nk'intare y'ingore ibundikiye ibyana byayo. Wanakaa simba wa kike ambaye yuko katika watoto wake. Yesu ashimwe. Amen. ngo aragerageza akamubwira ngo hagarara hirengeye, akajaribu kuangalia uko wagiye ahitse, namwambia kama alipale, ariko ngo aramubwira ngo lakini akamwambia ninde ubasha kuvuma se? Nani anaweza kulaani Uw'Imana itavuma? Yule ambaye Mungu hakulaani. Ninde warakarira? Nani anaweza kukasirikia? Utarakari. Yule Mungu ajaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo aramubwira ngo ahubwo nanje, akamwambia lakini mimi ngo icyampa heri nkipfirirwa abakiranutsi ba, nife kifo watakatifu. Imana ishimwe cyane. ngo n'amaherezo yanje, hata mwisho wangu, ngo akaba nka yabo, iwe kama yao. Yesu ashimwe. Amen. Icyaduha tukipfirirwa abakiranutsi ba, heri nasi tufariki kama takatifu, n'amaherezo yacu, na hata mwisho wetu akamera nka yabo, uwe kama wao. Yesu ashimwe. Amen. Sinzi, ndizera ko turi kumwe. Sijui, lakini natumai tuko pamoja. Reka dusome ijambo hano. Wacha tusome neno. Dusome hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Injili bora kama ilivyoandikwa na Matayo. Igice cha 11, sura ni ya 11, n'umurongo wa 11 nyine. Mstari wake wa 11 tu. Reka dusome. Nizera ko wenda mwahabonye. Natumai mmepata, kwa hivyo tutasoma. 11 na kuri 11. 11 katika Injili ya Matayo. Haravuze ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Kadusubiremo. Tutarudia tena. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Amen. Tusome katika Kiswahili. Kwa kweli nawaambia ninyi, kati ya wale waliozaliwa na wanawake hajatokea mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini mtu aliye mdogo zaidi katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Amen. Reka dukomereze hano ku murongo ku gice cha 20. Tutaendelea kwa sura 20. Nanone dusome, reka duhere hano ku murongo wa 8. Sura 20 mstari wa 8. Numvishe bisa naho byakuzuzanya. Umesikia ni kama ni ujazo. 20 dusome ku murongo wa 8. 20 mstari wa 8 tutasoma. Bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire kuba nyuma ugeze kuba mbere. Amen. Ilipofika jioni, bwana wa shamba la mizabibu akamwambia msimamizi wake, waita wafanyikazi wa kulipa mshahara wao, ukianza na yule wa mwisho mpaka yule wa kwanza. Amen. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Turasomye hano, tumesoma hapa ku 11. Haravuze ngo uwo ni Yesu
wabivuze, ni maneno ya Yesu alizungumza, ararahira, akaapa, aravuga ngo ndababwiza ukuri yuko akasema naapa na kuambia ukweli kwamba mu babyawe n'umugore kwa wote waliozaliwa na kike hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza. hajapatikana mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, ngo ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru, lakini mdogo katika ufalme wa mbinguni ngo aramuruta, huyo ni mkubwa kuliko yeye. Yesu ashimwe. Amen. Abantu bakunda ubukuru. Umuto, mdogo ni umuntu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose, ni kitu chochote ama mtu yeyote, niko ntekereza, vile anavyofikiria, cyabayeho nyuma y'ikindi, ambacho kimekuwepo baada ya kingine, cyangwa se ni umuntu ama hata ni mtu nanone, cyangwa se ikintu ama tena kitu cyavutse nyuma y'ikindi, ambacho kilizaliwa baada ya kingine. ngira ngo niko ndivyo vilivyo. icyo nico gitoya, hicho ndicho kitu kidogo. Abigishwa bigeze bagira amakimbirane, mitume washaibishana bamaze kumenya ko Yesu agiye kuzazamuka, baada ya kujua kwamba Yesu anaenda kupaa. ngo yari yababwiye ngo umwana w'umuntu azagambanirwa yicwe, alikuwa amewaambia kwamba mwana wa mtu atauliwa n'abanyabyaha na pia wenye dhambi cyangwa n'abanyamahanga ama watu wa mataifa. Abigishwa ngo batangira kugenda bibaza ngo se ninde uzaba mukuru muri twe. Mitume wakaanza kujiswali wakisema nani atakayekuwa mkubwa ndani yetu. Ndetse ngo bageze aho baramwegera baramubaza. Hata walipofika wakati wakamkaribia wakamuuliza. Biblia yavuze ngo Yohana aramwegera aramubaza. Biblia inasema Yohana akamkaribia na kumuuliza. Ngo nababwire ubukuru mu bwami bwo mu ijuru, ili aweze kuambia mkuu katika ufalme wa mbingu. Cyangwa ngo nababwire umukuru mu bwami bwo mu ijuru, ama waambie mkuu katika ufalme wa mbingu. Yesu ngo ahamagara abazanira umwana muto. Yesu akawaletea mtoto mchanga, amushira hagati yabo, akamweka katikati yao. Arababwira ngo uzicisha bugufi akamera nk'uyu mwana muto. Akawaambia yoyote atanyenyekea awe kama mtoto huyu mdogo, ngo niwe uzaba mukuru mu bwami bwo. Huyo ndiye atakayemkuwa mkubwa juu ya ufalme wa mbingu. Yesu ashimwe. Amen. Nguzemera akaba muto akicisha bugufi nk'umwana muto, yeyote atakubali anyenyekee kama mtoto mdogo, uwo niwe uzaba mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Huyo ndiye atakayekuwa mkubwa juu ya ufalme wa mbingu. Kandi arababwira ngo ushaka kuba mukuru, tena akawaambia yote anataka kuwa mkubwa yicishe bugufi cyangwa se abanze yigira umugaragu, abe umugaragu wa bagenzi be, anyenyekee ama ajifanye mtumwa wa wenzake. Yesu ashimwe. Amen. Ubwo turi kuvuga kuri iri jambo twari dusomye, hivyo tunazungumzia neno hili ambalo tumelisoma. Wenda tudatinze cyane bila kukawia, kuko mbona iminota yacu atari myinshi cyane, kukuwa dakika zetu sio mingi. Aha dusomye uyu ni Yesu wabivuze. Hapa tumesoma Yesu ndiye alizungumza. Ni inkuru ya Yesu n'abigishwa na Yohana umubatiza. Habari ya Yesu, mitume na Yohana mbatizaji. Yohana umubatiza muramuzi. Yohana mbatizaji mnamjua. Ni wa wundi waje ari integuza ateguriza Yesu. Ni yule alikuja kutayarisha Yesu. Agenda abwira abantu, ahamagara ngo arangurura. Huyo alikuwa anaita akiwaambia watu, ngo avuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Akasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni ukaribu. Yesu ashimwe. Amen. Yohana yarangururaga, alikuwa na ita adahagaze imbere y'abantu nk'uko mbahagaze, na hajasimama mbele za watu kama hivyo amesimama. Yarangururaga asa n'ubwira gusa ikirere. Alikuwa anaita tu akikaa anaongelesha hewa. Nta bantu yabonaga, yarebaga. Hakukuwa na watu ambao alikuwa anaona, kuko ngo yari ari mu butayu, kwa maana yeye alikuwa jangwani. Ariko akarangurura, lakini alikuwa anaita, agahamagara, anaita, kandi ngo akabikora asa n'uhagaze imbere y'abantu,
Na tena alikuwa anaita hakikani kama amesimama mbele za watu, kuko yabarebaga mu kwizera. kwa maana alikuwa anawatazama katika imani. Kandi ngo akira amaze kurangurura, Na tena baada ya kuita, abantu ngo baraza ku bwinshi. watu wakaja kwa wingi. Baraza ku bwinshi, Watu wakaja kwa wingi, barihana, wakatubu. ngo bamare kwihana, Baada ya kutubu, arababatiza. akawabatiza. Yesu ashimwe. Amen. We ntabwo yari ahagaze imbere y'abantu gutya ngo ababone. Yeye hakuwa anatazama watu, ntiyari anameze neza nk'uko tumeze. hata hakuwa amesimama kivyema kama tulivyo. Bibiliya isobanura neza ko ngo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiye. Biblia inasema kwamba alikuwa amevaa vazi la nyoya ya ngamia, hata alikuwa amejifunga na kamba. Kandi ngo ibiryo byiwe zari inzige ngo n'ubuki bubuhura. Na tena chakula chake ilikuwa nzige na asali. Niko nasomye numva ariko bivuze hano. Ndivyo imesema. Natekereje ko ubuhura none ari nk'uburanda, tibwari n'ubuki bw'inzuki nibwo buza buryoha. Haikuwa hata asali ya nyuki. Ariko ngo ararangurura, lakini baraza ku bwinshi barihana, watu wanaja kwa wingi wanatubu, arababatiza, akawabatiza. Yesu ashimwe. Amen. Kuko yari yaje ari integuza, kwa sababu alikuwa amekuja kitarisha. Kandi amaze kubikora ngo abantu baramubaza ngo se ni wewe Yesu wavuzwe uzaza. Na baada ya kufanya hivyo watu wakamuuliza, je, wewe ndiye Yesu ambaye ulisemekana utakuja? Ariko ntiyashaka kwishira hejuru, lakini hakutaka kujiweka juu. Yaba ngo wiki gihe, ingekuwa kama mtu wa sasa, yari kwishira hejuru, yeye angejiweka juu. Umuntu uri gukora ivyo bitangaza bimeze gutyo, mtu ambaye anafanya miujiza kama hiyo. Ariko ngo arababwira ngo oya, lakini akawaambia hapana, njewe ndijwi ry'urangururira mu butayu, mimi ni sauti ya yule anayeitia katika jangwa. Kandi ngo njewe ndi kubabatirisha amazi, na tena mimi nawabatiza kutumia maji, muhane mukizwe, ndivyo mutubu na mwokoke. Ariko ngo nyuma yanje, lakini nyuma yangu harundusha imbaraga na mwingine anayenishinda nguvu na uwezo. Urumva ndiyashatse kwishira mu mwanya utaruwe, yeye hakujiweka kwa nafasi, imbaraga n'ubushobozi. Kuna yule ananishinda nguvu na uwezo, yeye ndakwiriye no guhambura n'imishumi y'inkweto, kwa maana hata siwezi fungua kamba za viatu vyake. Abiki gihe, watu wa kisasa, waba uri gukora ibitangaza bikomeye gutyo, ukifanya miukazi na miujiza kama hiyo, ukongera ukavuga ko nyuma yawe hari undi ukomeye, alafu nasema kwamba nyuma yako kuna mwingine ambaye ni mkuu kukuliko. Simbitekereza, sidhani hivyo. Yesu ashimwe. Amen. Uwo rero Yohana, huyo naye Yohana nari muvuzeho gutyo, alikuwa amemzungumzia hivyo. Nari nshatse kugira ngo babwire Yohana wari we wavugwaga. Kwa nimetamani kuambia Yohana ni nani ambaye alikuwa anazungumziwa. Amaze gukora ivyo bitangaza, baada ya kutenda miujiza hiyo, ngo baramufata baramufunga, wakamchukua na kumweka jela, baramuboha, wakamweka jela. Bibiliya ivuga ko yatawe mu buroko n'umwami Herode. Mfalme Herode ndiye aliyemfanya yeko jela. Kandi ngo amaze gukora ivyo bitangaza, na baada ya kutenda miujiza hiyo, kukiza abantu, kuponya watu, gukora imirimo myiza, kutenda kazi nzuri. Ariko ngo impamvu yabimuteye, lakini sababu iliyomfanya ngo nuko yari yamubujije gucyura muka mwene se Filipo, ni kwa sababu alikuwa amemkataza kuoa ndugu yake, bibi ya ndugu yake Filipo. Ngo yari yamubujije kumucyura, niko bivuga, alikuwa amemkataza kuoa bibi yake, kandi ngo ashingiye kuko amategeko y'idini atabyemera, kwa sababu sheria za dini hazikuwa zinakubali. Herode ngo abika ko kantu, Herode akajiokeza kakitwako, bituma amushira mu nzu y'imbohe, ikamfanya amweke katika jela. Hanyuma rero baadaye amaze kuja mu nzu y'imbohe, alipoingia katika nyumba ya wafungwa, ngo yumvira mu nzu y'imbohe ko Yesu nawe yaje, wa wundi yagiye ateguriza. Akasikia kwamba yule ambaye alikuwa anatayarishia tayari kishafika. Wamenya amakuru ko yaje, akajua habari kwamba amekuja. Yumva nyine ngo ari kugenda akora ibitangaza nawe nk'ivyo yakoze. Akasikia kwamba anafanya kazi na muujiza kama pia alifanya, nawe arangurura akiza abantu. Yule ambaye alikuwa anaitia akiambia watu ukoke. Maze ngo kuko yari mu nzu y'imbohe, kwa maana alikuwa mfungwa, ngo aribaza, akajiuliza,
waribaza ngo ese uwo yoba ari Yesu nahanuye navuze uzaza? Inawezekana kwamba ni Yesu ambaye nilitabiri, nilisema kwamba atakuja. Akaba yaraje, akabazi ko ndi mu nzu y'imbohe. Anakuja anajua kwamba nimefungwa, baraye bari bunyice, hata wataniua. None akaba yaricecekeye, na hivyo ametulia. Yesu ashimwe. Amen. Maze ngo amaze kubitekereza, baada ya kufikiria hayo, atuma intumwa rero, akamtuma mtume. Arazibwira ngo mugende mumumbarize, akasema nendeni mkamuulize, ngo se ni wewe wavuzwe uzaza cyangwa dutegereze? Je, ni wewe uliotabiliwa kukuja ama tungoje mwingine? Intumwa ziwe ziragenda, mitume wake wakaenda. Zigeza aho Yesu ari, walipofika pale Yesu hapo arazibona, akaziona, ariko ngo ntiyashoka agira icyo azibaza, lakini hakuwa swali. Ngo akomeza kwikorera imirimo yiwe, akaendelea kufanya kazi zake, yo gusenga, abwiriza, akiza abarwayi, kuomba, kuhubiri, kuponya wagonjwa, akora bitangaza nyine bitandukanye, akitenda miujiza. Ngo bigezaho, ilipofika wakati, ngo arababwira ngo se mwebwe bite byanyu? Akasema, je, habari yenu? Niki kibagenze? Nini kinachowatembeza? Ngo baramubwira ngo ni Yohana Umubatiza watubwiye ngo tuze tukubaze ngo se ni wewe wa wundi yahanuye uzaza? Akasema, Yohana Mbatizaji ametutuma kukuuliza, je, wewe dutegereze undi? Ni wewe tuletabiri ama tungoje mwingine? Yesu ngo arababwira ngo, Yesu akawajibu na kuambia, abaha igisubizo kisa naho kinyuranye n'icyo yagombaga kubaha, akawapa jibu kinyume na matarajio yao. Barababwira ngo mugende mumubwire, akawaambia nendeni mumwambie ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise, yale mumeona na yale mmesikia. Ngo mumubwire ngo ubutumwa burabwirizwa abakene bagakira. Mumwambie injili inahubiriwa, maskini wanapona. Abakene barabwirizwa ubutumwa, maskini wanahubiriwa injili. Indwara zirakira, magonjwa yanapona. Ibipfa amatwi ko birumva, vipofu wanasikia. Impumyi ko zirareba, vipofu wanaona, hata viwete wanaruka. Ndetse ngo n'abapfuye ko barazura. Hata wote waliokufa wanafufuliwa. Basubirayo baragenda, wakarudi wakaenda. Bashiki baramubwira, walipofika wakamwambia. Urumva nawe icyo gisubizo? Unasikia nawe jibu hilo? Kandi ngo amare kubabwira, baada kuambia, ngo ni mumara mumubwire ngo, alafu mumwambie, hahirwa uwo ibyanje bitazagusha, heli yule mambo yangu hayatamwangusha. Urumva umuntu wari mu nzu y'imbohe, unasikia mtu ambaye alikuwa amefungwa, akumva umuntu yaje ateguriza, anasikia mtu ambaye alikuwa anakuja akitarishia, ko yagombaga kumukiza muri iyo nzu y'imbohe. Alikuwa anajisikia kwamba anapaswa kumwokoa katika chumba hicho, ariko amuha icyo gisubizo, lakini akampa jibu hilo, mugende mumubwire gusa ibyo mwabonye. Akasema, enda kamwambie yale umeona, kandi ngo mumubwire ngo hahirwa na tena uwibyanje bitazagusha, mwambie heri yule ya mambo yangu hayatamwangusha. Ivyo biza bishaka byashatse kunyereka ko gukurikira Yesu bitoroshe. Hayo ametaka kunionyesha kwamba kufuata Yesu sio jambo rahisi. Ariko namwe bakavuga ngo, lakini miongoni mwao wanasema impamvu yamubwiye gutyo, sababu alimwambia hivyo, impamvu atashatse kumukiza, sababu hakutaka kumponya. Icyambere ngo nuko nawe yarazi ko araye ari bupfu. Neno la kwanza ni kwamba pia yeye alikuwa anajua anakufa. Ngo asa n'umubwiye ngo ukomere nyine wihangana upfe nk'umugabo. Ndipo akamwambia, imarika, ubwo buroko ndibuguca intege ngo uve mu byizero. Hiyo jela isikufanye utoke katika imani. Kuko nicyo bishatse kuvuga, kwa maana ndiyo maana yake. Ubundi hari umwanditsi wavuze ngo, wibajije ngo se kuki Yohana yapfuye mbere? Kuna mwandishi yapfuye vuba, alisema kwa nini Yohana alikufa haraka. Undi ngo aravuga ngo impamvu Yohana yapfuye vuba, mwingine akasema sababu iliyomfanya kufa haraka ngo nuko Imana izireba ibiri imbere, ni kwa maana Mungu anatazama iliyo mbele. Wiyirebye ikabona umukiranutsi wiwe hari ibizamubangamira, akitazama naona mtakatifu wake kuna jambo litamzuia, ngo izimwimura ikamukiza ibyo byago, inamuhamisha kutoka majaribio hayo. Yesu ashimwe. Amen. Undi nawe arandika aravuga ngo, mwingine akaandika na kusema, impamvu
Yesu atakijije Yohana, sababu Yesu hakumwokoa Yohana ngo nuko yamukundaga cyane, ni kwa maana alikuwa anampenda sana. Ngo aramureka ngo apfe, akamwacha fariki, ngo igihe azaza kuzamura paradizo, ili wakati ataenda kupandisha paradiso, ngo ari we wa mbere azazamura, ili awe wa kwanza atakayebeba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twebwe tuzatwumva ko ikigaragaza ko Imana idukunze, sisi tunadhani kwamba ishara ya Mungu kwa upendo wetu nuko twaba turwaye ikadukiza, ni kwamba tumegonjeka inatuponya, twahura n'ibibazo ikadukiza, tukipatana na shida inatuokoa. Ariko Imana Yesu kwizireba, lakini Mungu hatazami hivyo. Twavuze ngo bidashobokera abana b'abantu, tumesema siowezekana mbele ya macho ya watu, imbere ye birashoboka, mbele ya Mungu inawezekana. Imana iyo nguyikwimuye, Mungu akikuhamisha, burya ngo yo nibwo ibigukunda, hapo ndipo inaonyeshana kwamba yeye anakupenda, nibwo ibikugiriye neza, ndipo inakuwa imekutendea mema, ikagucura ikagukiza muri ibi byago, inakutoa inakuokoa katika shida. Yesu ashimwe. Amen. Twavuze ngo umuto mu bwami bwo mu ijuru, tumesema mdogo katika ufalme wa mbingu. Reka tutaravuga neza uyu muto ngo turebere hamwe uyu muto uwo ari we. Wacha kabla tuseme mdogo ni nani, tuvuge buke kuri iri jambo naryo twari tuvuze, tuzungumzie kidogo kwa hili neno ambalo tumezungumzia. Twasomye hano umugani, tumesani w'umuhinzi, tumesoma methali ambayo ni ya mkulima. Yesu yakundaga kwigishiriza mu migani, Yesu alikuwa anapenda kufunza kupitia methali. Twasomye ngo mugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ngo ati ngo hamagara abahinzi banje ubahe ibihembo byabo, kandi ngo utangirire kuba nyuma uheruke abambere. Tumesoma tukasema utalipa ukianzia kwa mwisho ufike kwa kwanza. Uyu ni umugani Yesu yaciraga abigishwa be. Hii ni methali ambayo Yesu alikuwa anazungumza, akababwira ngo ubwami bwo mu ijuru, akawaambia ufalme wa mbingu ngo bugereranywa n'umuntu wagiye wari ufite umurima we, inafananishwa na mkulima ambaye alikuwa na shamba, ngo azinduka mu gatondo kare kureba abaje guhingira uruzabibu, akaamka asubuhi na mapema kwenda kutazama watakayomlimia mzabibu wake. Ngo agezeyo arababona, alipofika akawapata, kandi ngo yagiye kare cyane mu gitondo, na tena aliamka asubuhi na mapema. Ngo amaze kubabona, alipowaona, ngo basezerana idenariyo, wakaagana kuwalipa. Ngo nicyo cyari igihembo cy'umubyizi, hiyo ndiyo ilikuwa malipo ya yule amefanya kazi, wakoze umunsi wose, mtu ambaye amefanya siku yote. Ngo basezerana idenariyo umwe abohereza mu murima, wakakubaliana denariyo moja akawatuma shambani, abatangira gukora, wakaanza kufanya kazi. Ngo habaye saa 3, ilipokuwa saa 3, ngo arasohoka, akatoka, ngo asanga abandi bantu bahagaze ku muhanda gusa badafite icyo bakora, akapata watu wengine wamesimama barabarani hawana kazi. Barababwira ngo ko muhagaze mutafite icyo mukora, akawaambia kwa nini mmesimama bila kitu? Baramubwira ngo nuko nta waduhaye akazi. Wakamwambia ni kwa maana hatuna kazi. Barababwira ngo namwe ni mugende muje mu ruzabibu rwanjye. Akasema nendeni katika mizabibu yangu. Iwe ntabwo yashingiranye namo, wao hata wakuwa zungumza juu ya pesa, ariko ngo arababwira ngo namwe ni mugende mu ruzabibu rwanjye. Akasema nendeni katika mizabibu yangu, ngo ndabahemba ibikwiriye, nanyi tawalipa na ustahili. Baragenda bajya mu ruzabibu, wakaenda kwa mzabibu. Ngo habaye saa 6, ilipofika saa 6, arongera aragaruka asanga abandi bahagaze, akarudi tena akapata watu wamesimama. Ngo nabo arababwira ngo nimuje mu ruzabibu rwanjye, na wakawaambia nendeni katika mzabibu wangu. Habaye saa 9, ilipofika saa 9, arongera arasohoka asanga abandi bahagaze nabo kandi badafite. Akatoka akapata wengine wamesimama bila kazi, nabo barababwira ngo nimugende mu ruzabibu rwanjye, na wakawaambia nendeni katika mizabibu yangu, ngo namwe nimugende mu ruzabibu rwanjye, nanyi nendeni katika mizabibu yangu. Ariko abo bandi bo ntacyo yashingiranye, lakini hao wengine hakuna jambo walizungumza nao, nta biguzi bavuganye, hata wakuzungumza cyangwa si bihembo, hawakuzungumza malipo. Ngo habaye saa 11, ilipofika saa 11, ngo asohotse kandi alipotoka, ngo asanga abandi nabo bahagaze mu iguriro, akapata wengine wamesimama nabo badafite icyo bakora, hawana kazi.
ngo arababaza nabo baramubwira ngo nuko nta waduhaye akazi. Akawauliza wakamjibu ni kwa maana tutapata kazi. Se turi kumwe. Mugerageze ngira ngo ntabwo ndatinda. Kandi ko ndakora vuba vuba nsiganwa n'amasaha. Anaharakisha haraka ariko mu ntega amatwi, lakini mpe masikio kuko naje kubaramutsa, kwa maana amekuja kuwasalimu. Kandi na ngitekereza kubaramutsa, na tena nilipofikiria kuja kuwasalimu, iryo jambo numvishe rijemo y'indamukanya. Hili ndilo neno salamu ambalo nilijisikia. Umuto mu bwami bwo mu ijuru, mdogo katika ufalme wa mbingu. Yesu ashimwe. Amen. Ngo bibaye saa 11, ilipofika saa 11, asohotse kandi alipotoka asanga abandi nabo bahagaze ntacyo bakora. Akawapata wengine ababajije nabo baravuga ngo nuko nta waduhaye akazi. Kwa swali akasema tumekosa kazi. Ngo arababwira ngo namwe ni mugende mu ruzabibu rwanjye. Akasema nanyi nendeni katika mizabibu yangu. Yesu ashimwe. Amen. Ngo baragenda, wakaenda, nabo barakora. Nao wakafanya kazi. Urumva saa 11 ubwo hari hasigaye isaha imwe ngo umunsi urangire. Saa 11 kulikuwa kumesalia saa 1 ili masaa. Hanyuma rero baadaye twasomye ngo bugorobye. Tumesema ilipofika jioni, nyiri uruzabibu abwira igisonga cye ngo hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire kubanyuma uhere kubambere. Yesu ashimwe. Waita wakulima walipe kwanza kwa mwisho. Nimwe bamaze kugenda nabo wale wa saa 11, ngo bugorobye. Ilipofika jioni, umwami rero ahamagara igisonga cye. Mfalme akamwita mfanyakazi wake, aramubwira ngo genda uhembe abahinzi. Akamwambia nenda ukalipe wafanyakazi, kandi ngo nuja guhemba, na tena ukienda kuwalipa uhere kubatangiye abanyuma, anzia kwa wale wa mwisho, uheruke abatangiye mu gitondo, umalize na wale ambao wameanza wa kwanza. Aragiye ngo agezeyo ngo arabahamagara. Akaenda, alipofika akawaita. Abikoze nyine uko yategetswe, akafanya kama alivyoamuliwa. Ahamagaye abasa 12 cyangwa abasizeri mu gitondo, akawaita wa saa 12 asubuhi. Ngo arabahemba umuntu idenari nkuko yasezeranye n'abambere ba mu gitondo, akawalipa kama walivyoagana na wa kwanza asubuhi. Ahamagara ba saa 3, akawaita wa saa 3, umuntu idenariyo, kila mtu vile ambavyo wameagana. Ahamagara ba saa 6, akawaita wa saa 6, umuntu idenariyo vile walivyoagana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ahamagara ba saa 9, akawaita wa saa 9, umuntu idenariyo, kila mtu malipo kulingana na vile wameagana. Yesu ashimwe. Amen. Ngo ageze kuba saa 11, alipofika kwa saa 11, arabahamagaye nabo, akawaita nao. Ariko ngo akirimo hemba abo ngabo babanje, lakini akiwa na walipa wale ambao wameanza, batangiye mu gitondo, wale ambao wameanza asubuhi, ngo barimo birigikizara ni bari uko navuga, wao walikuwa na jiswali ndani yao, ibyishimo byabishe, furaha zilikuwa zimewajaza. Twebwe none wakasema sisi tubona aho dutwara ibihembo, watasema malipo ni zaidi. Yesu ashimwe. Amen. Umuntu uhembye abasa 11 bakoze isaha imwe idenariyo twasezeranye mu gitondo, mtu ambaye amelipa wale ambao twebweho arabahamagara, alikuwa anasema sisi malipo ni mengi. Bahagaze, walipofika nabo ngo abaheza idenariyo, nao wakawalipa vile vile. Ngo baramubwira ngo turayifashe, wakamwambia tumeshika, ngo ariko lakini ngo tunganyije n'abatangiye none saa 11, unatusanisha na wale wameanza saa 11, bakoze isaha imwe gusa, wamefanya risali moja tu. Ubanganyije natwe abatangiye saa 12 za mu gitondo, unatusanisha na sisi tumeanza asubuhi saa 12 asubuhi, ngo tugahingika umunsi wose, niko Bibiliya, tukaweza kufanya kazi siku yote. Nkunda ngo nkoresha ijambo riri muri Bibiliya, ngo tugahingika umunsi wose, sisi tumefanya kazi siku yote. Ngo baritotomba, barivovota, wakaweza kuongea. Ariko ngo shebuja ngo arababwira ngo se ngo murabajwe niki, lakini akawaambia je, kinachowahuzunisha ni nini? Ngo ndabarenganyije se? Je, kuna kosa ambayo nimefanya? Twasezeranya ngahe? Tumesema nitawapata. Twasezeranya idenari imwe, pesa tumeagree ndio nimewapea. None siyo mbahaye,
kwa hivyo ndio nimewapea. none se mubabajwe nuko ngize neza? Kwa hivyo kinachohuzunisha ni kwamba nimefanya vyema, ngiriye bariya neza nabo nkabahemba kimwe namwe, wale nao nimewalipa kama nanyi. ngo none se hari icambuza gukoresha ibyanje uko numva? Kasema kinachonifanya nisitumie ya vyangu kile nataka ni nini? Urumva ko noneho yamya abaca indege. Nasikia kwamba aliwamaliza nguvu. Ngo arababwira ngo nimugende, Akawaambia nendeni, ngiyi denariyo twasenzeranye, ndio hii malipo ambayo tumesema nimwigendere. nendeni. Yesu ashimwe. Amen. Ngo aje kusa hano ku murongo uheka, Alipoenda iki kumalizia gice twasomye, mwisho aravuga ngo akasema ngo kone ko bizamera igihe cy'imperuka. hivyo ndivyo itakuwa siku za mwisho. Ngo abambere bazaba banyuma, Wa kwanza watakuwa wa mwisho, ngo banyuma baba bambere. wa mwisho na watakuwa wa kwanza. Yesu ashimwe. Amen. Umuto Mdogo mu bwami bwo mu ijuru, katika ufalme wa mbingu. nico natekereje. Hilo ndilo nimefikiria. Umuto mu bwami bwo mu ijuru Mdogo katika ufalme wa mbingu abazanira umwana mutoya, akawaleta mtoto mdogo. agiye guhemba abakozi, Alipoenda kuwalipa ahera ku batoya, ku banyuma batangiye saa 11, akaanza kwa wale ambao wameanza asubuhi, hasigaye isaha imwe gusa umunsi ukarangira. kukibaki saa moja ili siku ishe. Yesu ashimwe. Amen. Ubwo murumva, ubwo nyina umuntu ashingiye kuri ibi tuvuze, Tukisimamia kwa hayo ambayo tumezungumza, kuba mukuru se cyangwa muto hari icyo bitwaye. kuwa mkubwa na kuwa mdogo haina shida. Hari wakongera kubabazwa no kuba muto, Hauwezi tena huzunishwa na kuwa wewe ni mdogo. kunumva ahubwo ari byo bifite ndetse bigaragaje umusaruro. Nasikia ni kana kwamba hilo ndio ina faida. Bose bahembwa idenariyo, Wote wakalipwa ipasavyo. reka mvuge bukeya kuri ibi byiciro Acha nizungumzie kidogo by'abahinzi. Bikavuga ngo inasema hari imbere ya Yesu, pale mbele ya Yesu imirimo nije kugerwa, kazi zitakapoenda kutengenezwa, igihe cyo kugera imirimo, wakati wa kuangalia kazi. murabizi ko tuzahembwa. Mnajua kwamba tutalipwa. Umuririmbyi yaravuze ngo twahamagawe n'Imana, Mwimbaji alisema tumeitwa ishobora byose, Mungu mweza yote, kuvuga ubutumwa bwiza mu cyimbo cye. kuzungumza injili bora kwa niaba yake. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwandumye hakiri kuma. Akasema napaswa kufanya kazi aliyenituma ingali mapema. Ngo nitugera hari imbere y'Imana, Tutakapofika mbele ya Mungu, imirimo itangiye kugerwa, kazi ikianza kuangaliwa, ngo tuzaba turi mu byiciro bitanu. tutakuwa katika vikundi 5. Kibi ngibi twasomye, ubaze neza usanga ari byo twasomye. Kama hivi tumesoma, ukihesabu vizuri utapata ni hivi. Sizeri saa 3, saa 6, saa 9, saa 11. Saa 12, saa 3, saa 5, saa 9, saa 11. Aba bahinzi bari mu byiciro bitanu. Hawa wafanyikazi walikuwa natwe ngo nitugera hari imbere y'Imana nasi tukifika mbele ya Mungu, ngo tuzaba turi mu byiciro bitanu. tutakuwa katika vikundi 5. Tuzaba turimo abahamagawe saa 12, miongoni ni walioitwa saa 12, bagatangirana n'umunsi, walioanza asubuhi bakageza bakakora umunsi wose, wakafanya siku yote. Tuzaba turimo natwe batangiye saa 3, miongoni ni wale wameanza saa 6, wameanza saa 6, n'abahamagawe guhinga gukora bahereye saa 9, wale wa saa 9 na ba saa 11 na wa saa 11. Aravuga ngo akasema abahamagawe saa 12 cyangwa se sizeri za mu gitondo, walioitwa saa 12 asubuhi, ngo nabizeye bose, ni waaminifu wote, kuva kuri Abeli, tangu Abeli na Enoke, wakati wa Enoshi, ukagera kuri Noa, unafika kwa Noa,
ukagera kuri Aburahamu, unafikia Ibrahimu, na Sara, unafikia Sara, na Isaki na Yakobo. Isaki, Yakobo. Abo ngabo ngo nibo bahamagawe saa 10 za mu gitondo. Hao ndio walianza wakati wa wito. Uhereye kuri Abeli, ukianzia kwa Abeli, Enoshi, na Noa, Abrahamu, Ibrahimu, na Sara na Isaka na Yakobo. Sara, Isaki, Yakobo. Ukagera kuri Yosefu amanuka aja mu Egiputa. Kufika Yosefu akiteremka akielekea Misri. Ndetse ngo abo ngabo, hata hao ngo harimo nabandi Biblia itavuze. Miongoni mwao kuna wengine Biblia haikuzungumzia. Barimo nk'Ayobu, ambaye ni Ayubu, ngo kuko nawe ashobora kuba yarabayeho mu gihe kimwe nabo ngabo. Kwa maana pia naye ni kama alikuwa nao nyakati. Kuna Melkisedeki, kuna Melkisedeki miongoni wa wundi wahuye na Aburahamu avuye kugarura Loti, yule aliyepatana na Ibrahimu akirejea kutoka kumrudisha Loti igihe yari yajanywe minyago, wakati alikuwa ameenda mateka. Uribuka, murabizi ko Loti yajanywe minyago. Unakumbuka Loti alikuwa amebebwa mateka, Aburahamu aje kumugarura, Ibrahimu akaenda kumrudisha, amugarura na n'ibintu bye, akamrejesha pamoja na vitu vyake. Wageze mu nzira ahura na Melkisedeki. Alipofika njiani akapatana na Melkisedeki, azagereranywa na Yesu, anafananishwa na Yesu, ngo amuha icacumi muje yaravuye kugarura, akampea fungu la 10 kwa yale alikuwa amerejesha. Akampea fungu la 10 kwa yale alimerejesha mu mutungo yarafite katika utajiri wake. Abo bose, hao wote, abo ngo nibo batangiye bahamagawe saa 12 za mu gitondo. Ndio walioanza, bagatangirana n'umunsi, walianza siku kugeza nimugoroba, kufika jioni. Abahamagawe saa 3, walioitwa saa 3. Abahamagawe saa 3, walioitwa saa 3 ngo nabo mu gihe cy'amategeko ya Mose, ni wale wa wakati wa sheria za Musa, ukageza kuri Yoshua wabambukije, kufika kwa Yoshua akabageza i Kanani, aliyepeleka wana wa Israeli Kanani. Abo ngabo abo bose bo muri ico gihe, hao wote wa nyakati hizo cy'amategeko ya Mose, wa sheria za Musa, abo ngo nibo bahamagawe saa 3. Hao ndio wameitwa saa 3. Yesu ashimwe. Amen. Abahamagawe saa 6, walioitwa saa 6. Abahamagawe saa 6 ngo nabizeye bose, ni waamini wote bo mu gihe cy'abacamanza, wa wakati wa makuhani. Guhereye ku mucamanza wa mbere Otiniyeli, ukianzia kwa Nathanieli ukageza kuri Samueli umucamanza wa nyuma, unafika kwa Samueli, ngo wari umuhanuzi akaba n'umutambyi, ambaye alikuwa kuhani na pia nabii. Abo bose ngo nibo bahamagawe, wote hao ndio waliitwa saa 6. Abo nibo bahinzi, nibo batangiye umurimo saa 6. Hao ndio walianza kazi saa 6. Abahamagawe saa 9, walioitwa saa 9. Abahamagawe saa 9, walioitwa saa 9 ngo nabizeye bose bo mu gihe cy'ingoma z'abami, ni wote walioamini wakati wa wafalme, uhereye ku mwami Dawidi, ukianzia kwa mfalme Daudi, ngo tutirengagije ko na Sauli nawe yabaye umwami, bila kusawa hata Sauli kwa kweli kwa mfalme. Ngo hariho impamvu, ni kwa maana ukageza ku mwami Yesu, kufika kwa mfalme Yesu, ukageza igihe cy'ivuka rya Yesu, unafika kwa kuzaliwa kwa Yesu. Abo nibo bakozi bahamagawe gutangira umurimo saa 9. Hao waliitwa kufanya kazi saa 9. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abahamagawe saa 11, walioitwa saa 11. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo nza mbishobora gutanga haleluya, nari natekereje gihe naje ngo nzoza nifashisha nganire. Alikuwa amefikiria kwamba nganire atakuwa namsaidia. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abahamagawe saa 11, wote walioitwa saa 11. Nasomye hangaha ngeze aha, amesoma alipofika hapo, numva ndekereje akakaririmbo kavuga ngo abo ni bande, abo ni bande, n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo ni bande, ni bande, n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo ni bande,
ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. abo ni bande n'abacungujwe n'amaraso yawe. Ni bande n'abacunguwe n'amaraso yawe. Yesu ashimwe. Wadutangira haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Deze dati tu. Yesu ashimwe. Amen. Abatangiye saa 11 Walianza saa 11. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo ni itorero rya Kristo, Ni kanisa la Kristo. abo nibo batangiye saa 11. Hao ndio walianza saa 11. Kandi iryo torero rya Kristo, Kanisa hilo la Kristo, abo ni twebwe. hao ni sisi. Amen. Nitwe twitwa ko twatangiye saa 11. Sisi ndio tunaitwa kwamba tulianza saa 11. Hasigaye isaha imwe gusa Tumeanza saa 1 tu ngo bwire. ili ule usiku. Habaye saa 11. Ilipokuwa saa 11. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwe twitwa ko twatangiye saa 11. Sisi ndio tunaitwa kwamba tulianza saa 11. Itorero rya Kristo. Kanisa la Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Kandi uwo niwe twavuze ngo umuto mu bwami bwo mu ijuru. Huyo ndio tumesema mdogo katika ufalme wa mbingu. Araruta Yohana. Hata ni mkubwa zaidi ya Yohana. Abo ni twebwe rero. Hao ni sisi. Itorero rya Kristo. Ni kanisa la Mungu. Nitwe twitwa ko twatangiye saa 11. Sisi ndio tunaitwa kwamba tumeanza saa 11. Hasigaye isaha imwe gusa ngo Ukibaki saa 1 tu. nitwe twitwa ko ari twe batoya. Sisi tunaitwa kwamba sisi ni wadogo. Kandi ngo nituje naje guhera. Hata akienda kulipa. Ngo nitwebwe tuzaba ari icegera cya Kristo. Sisi ndio tutakuwa karibu na Kristo. Itorero niryo rizaba ari mugose. Kanisa ndio itakuwa Ari mzunguka icegera cya Kristo. akiwa karibu na Abo Kristo. bandi bose Wengine wote bitwa ko batangiye mbere. ambao wanaitwa kwamba walianza mapema. Abo twebwe tuza twumva ko ari bo b'ingenzi cyane. Wale sisi tunasikia kwamba ni wazao Bazaba bishajwe mu byiciro bikurikira. watakuwa wameketishwa. Yesu ashimwe. Amen. Ariko itorero rya Kristo, Lakini kanisa la Kristo ngo nitwe tuzaba twicaye turi bugufi bwa Kristo. sisi ndio tutakuwa tumekaribia Nitwe Kristo. tuzaba turi icegera cye. Sisi ndio tutakuwa tumekaribia Kristo. Kandi ngo abo nibo bazahembwa bwa mbere. Hao ndio watalipwa wa kwanza. Twese uhereye kuri Abeli na Aburahamu, Kuanzia kwa Abeli, Abrahamu, ukageza kuri aba banyuma kuri twebwe, unafika kwa hao wa nyuma, twese tuzahembwa idenari. sote tutalipwa. Kandi denariyo biravuga ngo ni ubugingo buhoraho. Tena hiyo ni uhai wa milele. Yesu ashimwe. Amen. Murumva agaciro dufite. Nasikia dhamana tunayo. Hari igihe umuntu azatekereza ngo umuto, umukuru. Kuna wakati unafikiria mdogo, mkuru, na gushimagiza umukuru, unataka kumsifu ariko mkuru, Biblia iravuze neza ngo lakini Biblia imesema vizuri, umuto mu bwami bwo mu ijuru mdogo katika ufalme wa mbingu araruta Yohana, ni mkubwa kuliko Yohana. kandi ngo Yohana Tena Yohana araruta abahanuzi bose, ni mkubwa zaidi ya manabii wote. kandi ngo mpamvu abaruta bose, Na tena sababu ni mpamvu aruta abandi bahanuzi, sababu ni mkubwa kuliko wote. Yesu ashimwe. Amen. Ngo nuko yafashe Yesu mu gatuza, Niko kwa alichukua Yesu katika kifua no mu bitugu, hata mabegani, ngo amwibiza muri Yorodani, akamuingiza katika Yordani, aramubatiza, akambatiza, ngo aravuga ngo nguyu mwana akasema ndio huyu mtoto wangu mpendwa uzakuraho ibyaha by'abari mu ambaye ataondoa dhambi za walio ulimwengu. Yesu ashimwe. Amen.
iyo niyo ndamukano nari numvise Hiyo ndio salama ambayo nilikuwa nimewaletea. umuto mu bwami bwo mu ijuru Ndogo katika ufalme wa mbingu. niwe uzahembwa mbere, Ndiye atalipa kwanza. niwe uzaba ari icegera, Ndiye atakuwa karibu ya Kristo. kandi n'itorero rya Kristo Kanisa la Kristo nitwe tuzaba turi icegera. ndio sisi tutakuwa tumekaribia Yesu. Twese Sisi wote numvishe ko twese dukubiye mu cyiciro kimwe. nasikia kwamba sisi wote tuko pamoja. Abatangiye twese turi mu cyiciro kimwe cy'abatangiye saa 11. Wote walioanza tuko pamoja kwa alianza saa 11. N'uwibeshaga wenda ko ari mukuru, Hata aliyekuwa anajidanganya kwamba ni mkubwa, ariko twese turi mu cyiciro kimwe. sote tuko pamoja. Abandi nabo twagiye tuvuga mwumvishe ko bari mu cyabo cyiciro, Wengine pia mmesikia tumewazungumzia, ariko icy'ingenzi ni uko umuto mu bwami bwo mu ijuru lakini cha dhamana ni kwamba mdogo katika ufalme wa batangiye Mungu, saa 11 yule alianza hasigaye isaha imwe gusa ngo bwire kukibaki saa